Ndabasuhuje cyane iyi ni Dako Sport Show mu ndo mwigimere kuri muri bombe ya Magaciro. Football is always my life, na Dako nta ruhago. Nkomeje kubashimira cyane mwese mumaze gukora subscribe, mwese mumaze kudufollowinga, mumaze gukora share ku ma konti yacu yose. YouTube channel yanyu imaze kugira 1300. Ndabashimiye cyane n'byakadasa. Iyi ni yago ndamaze kumenyera y'amakuru ya transfer mu mupira w'amaguru abagezweho kandi amakuru ari big story. Aya ni ama exclusive, ibi ni ibintu biba bishyushye cyane hano mu mupira w'amaguru. Icyo nakomeza kubasaba rero, mukomeze musharinga kino kiganiro, mukomeze mukore like, mukomeze mukore comment. Ni ibintu bidasanzwe. Tugiye kuganira ku kirero uyu munsi, tugiye kuganira ku makuru ashyushye cyane. Florian Wirtz, Nico Williams, Victor Gyökeres, Ivan Perisic, amakuru arimo aravuga ku bakinnyi bagiye basohoka bava mu makipe bajya mu yandi. Ikindi abakandida ba Ballon d'Or n'igihe Ballon d'Or izakira abakandida abongo bakandida hanze. Ikindi turasoreza kuri Benjamin Sesko mu ikipe ya Arsenal. Situation imeze gute, umwuka umeze gute? Hari ikibazo nabateguriye uyu munsi mugomba kubanza kunsubiza. Ese abakinnyi batatu wagurisha nde, wabanza hanze nde, wakinisha nde? Harimo Bukayo Saka, harimo Mohamed Salah, harimo na Rafinha. Uraza kumbwira uko ubona we wabikora, wagurisha nde, washyira kuri bench nde, wabanza nde mu kibuga. Ibyo ni ibintu byose nshaka kubanza kubabwira. Gusa rero aka kanya icyo nakomeza kubabwira nuko uyu muryango wa Dako Sport Show ugomba kujya ibiganiro buri nimugoroba saa 12. Ikindi nshobora kuzanshishamo nkabahereza n'ibiganiro mu masaha yo kumenya mu masaha 5 kugira ngo mumenye amakuru y'imikino agerageza. Tureka dutangire ku nkuru z'abakinnyi bari kuva mu makipe bajya mu yandi. Ejo ku munsi wo kwa kane abakinnyi bagera kuri 4 bashobora kuba barinjiye mu makipe agiye atandukanye, abandi bagenda bahiga ko bagomba guhita bajya mu ayo makipe bitandukanye. Urugero, Kevin De Bruyne ejo yamaze gusinya nk'umukinnyi w'ikipe ya Napoli. Igisigaye no guzatangira season umwaka utaha agakina ikipe ya Napoli. Umukinnyi Matheus Cunha nawe yamaze gusinyira ikipe ya Manchester United bidasubirwaho ubu n'umukinnyi ikipe ya Manchester United ku myaka 5. Trent Alexander-Arnold ejo baramwerekanye mu ikipe ya Real de Madrid, n'umukinnyi ugomba kujyana n'ikipe ya Real Madrid mu gikombe cy'isi y'amaklub. Biri officially ejo yagaragajwe, ajyanye ibyo tangaza, aravuga ati ni ikipe y'ubuzima bwanjye, inzo zabaye impamo, ngomba gutanga ibintu byose bikomeye muri ikipe ngiyemo ku bafana banjye nkabashimisha bakanandirimba kandi tugatwara n'ibikombe, nje gukina n'abakinnyi bakomeye ku isi. President nawe aragira ati niba yatangaje ko inzozi ze zabaye impamo, aje gukina mu ikipe nziza kandi irimo abakinnyi beza, ubwo nawe turabize ko twaguze umukinnyi wo ku rwego rwiza. Ikindi cyabayeho ejo nuko Modric yatangaje ko agomba kujya gukina igikombe cy'isi cy'amaklub, yamara kugikina agasezera akava mu ikipe ya Real Madrid akaba yakerekeza mu ikipe ya AC Milan imaze n'iminsi irimo iramwifuza. Ni big story tugomba kuzababwira muri iriya minsi igiye kuzaza. Ndatekereza ko nawe urangajwe imbere no kuzamenya ngo ese Luka Modric umunyabugwi, umunyabihigo, kariyeri nziza mu makipe yagiye akina, especially ikipe ya Real Madrid, bimeze bite? Biraryoshye cyane. Ni transfer tugomba kuzabahereza ahangaha. Ikipe ya Chelsea nayo yamaze gushyira abakinnyi hanze bari ku isoko, abandi batagomba kujyana nayo mu ikipe y'igihugu mu gikombe cy'isi cy'amaklub. Abakinnyi Chelsea yateretse hanze harimo Joao Felix, harimo Disasi, harimo Sterling, Petrovic ndetse na Chilwell ndetse n'abandi batandukanye batari kuvuga kuri iyi liste, ariko bamwe muri abo ngabo abangaba nkubwiye bari ku isoko. Hari amakipe menshi ari kugenda bashaka agiye atandukanye. Nuvuga ngo na Renato Viega nawe nari mwibagiwe kandi nawe arimo n'umukinnyi, nawe umukinnyi wagiye gukina mu ikipe ya Juve, wanasezeje ikipe ya Juve avuga ati byagenze neza ndabashimiye cyane, ariko nawe ntabwo ajyanye n'ikipe ya Chelsea mu gikombe cy'isi cy'amaklub. Ndetse na Fofana uri ufite ikibazo cy'imvune uri kugerageza kuri kavaringa imvune kugira ngo azagaruka ameze neza. Ubwo rero abakinnyi Chelsea nabo ntiyabifashishije. Ikindi bamwe na bamwe yagiye bashira no ku isoko nka Petrovic, niba babona bakeneye umwanya ko bakaba bataremererwa gukina mu ikipe ya Chelsea bakishakira amakipe. Joao Felix, Disasi n'uwo bita Sterling, aho bose n'abakinnyi bari ku isoko. Umuntu waba uri kwibifuza wese mu makipe y'Uburayi yaza akabagura. Ayo ni amakuru irari mu ikipe ya Chelsea. Twahita tunyarukira muri gahunda y'amakuru noneho igura n'igurisha umunsi. Florian Wirtz diruye yamaze kurangira, especially ikintu nshaka kubabwira mu munsi washize wejo nene babwiye ko Florian Wirtz diruye igeze kure, birinda kurangira, ibintu byose biri ku murongo, miliyoni 150 z'amayero, ibintu byose muri rusange. Ikipe ya Liverpool ikavuga ati natwajya munsi wa gatoya, Bayer Leverkusen ikavuga ati nayo ngayo, birangira bemeranyije uyu mukinnyi. Aba agenti bari kwa Liverpool barimo barangiza gahunda yabo kugira ngo bakore deal dane yara kwa Liverpool.
Ikindi kandi uyu Florian Wirtz we yibereye mu biruhuko kuva mu ikipe y'Ubudage ahita ajya mu biruhuko. Ikintu gisigaye no kuza gukora ibizami by'ubuzima mu ikipe ya Liverpool. Ikindi akaza gusinya kontra amasezerano azahembwa ngahe biki ubundi details zose zindi zimureba akazikemura ubundi akamukinya ikipe ya Liverpool nkuko kanya yabaye mukinya Liverpool. Gusa akakanje nababwira cyo ibiganiro byagenze neza, amasezerano mbese umunwa ku munwa, face to face, abagent n'abashinzwe kugurira ikipe ya Liverpool baganiriye neza, ibintu byose barabihuje. Ubu ngubu nta gisigaye, icyo gisigaye no gukora medical test mu ikipe ya Liverpool, ubundi agatangira akazi mu ikipe ya Liverpool n'amasezerano mashya imyaka 5. Florian Wirtz imyaka 22 ukoza agahigo ko kugurwa miliyoni 150 nyuma. Kylian Mbappé yaguzwe 180 ndetse na Neymar yaguzwe 222. Uyu Florian Wirtz rero nindi deal dutegereje kubona ahangaha berekana ikipe muri Liverpool ko umukinnyi byamaze kuba officially nyuma yuko azava mu biruhuko yibereyemo n'umuryango we. Undi mukinnyi urimo uravuga nka big story muri iyi minsi ni Victor Gyökeres. Victor Gyökeres nyuma ya situation nababwiye yose yo kuba ikipe ya Sporting SP yaramubangamiye, yamwijeje ibintu arabyubahiriza, bagendana neza. Muri rusange cyo nashaka kubabwira, basezeranye ko agomba kwikinira season. Hari amakipe yamushakaga, hari amadiri menshi yari afite, ariko basezerana ko kugira ngo release clause bayimanure bayivane kuri miliyoni 100 ndamushyira kuri mafaranga makeya, agomba kubahiriza gukinira ikipe ya Sporting SP bakarangizanya season. Ubundi muri mercato ikurikiraho yingi ya sama akaba yagira ikipe imushaka, ariko bamuherezamo akantu kavuga ko release clause ya miliyoni 100 izagabanuka bakayishyira kuri miliyoni 35 n'amadonzi, ubundi akabona ikipe. Nyuma yaje ubundi president rero yaje kwisubira aravuga ati byibuze 80 cyangwa 85 z'amayero nizo twakemera kugira ngo Florian Wirtz asohoke, nubwo zitabijana ariko ntabwo twatanga umukinnyi nk'uyu ufite statistique ibitego 70, uburyo bwo gutsinda ibitego, ubufatanye bwo gutsinda ibitego, bufatanyije assist n'ibitego 73. Ntabwo twari kuri umukinnyi ufite statistique nk'izi ngize kuri ari amafaranga. Byahise bifata Florian Wirtz nako Victor Gyökeres mu mutwe we bituma yangirika, aranayirakarira cyane. Kugeza isaha rero biri kuvugwa ko arimo arapushinga cyane kugira ngo asohoke muri webwe bwose, nubwo ikipe ya Sporting SP yamaze kumwima green light yo kugira ngo ajye kuvugana n'andi makipe mu buryo bweruye. Manchester ahamagara, Arsenal iracyari muri iyo deal nubwo Sesco bakiri kuvugana nawe, Chelsea nayo yaragerageje, ariko ikipe ya Sporting SP iri gukomeza kuzamura ibiciro umunsi ku munsi, biri kwangiriza mercato, biri kwangiriza transfer ya Victor Gyökeres gusohoka, biri gutuma agira impungenge z'ukuntu ashobora kuba yazashiduka agumye mu ikipe ya Sporting SP mu buryo yaba atazi. Ibyo rero byamuteye umujinya, bituma ashyiramo imbaraga nayo mu gushaka ukuntu yajya mu wundi muryango, kujya kugerageza ubundi buzima mu yandi makipe yani Burayi, dore ko hari amakipe menshi arimo aramushaka cyane. Ntabwo byamunejeje habe na gatoya, ntabwo byanejeje agent be. Gusa icyo nakubwira cyo uyu Victor Gyökeres numwe muri deal zirimo ziravugwa hano mu mupira w'amaguru kandi ziryoshye, dutegereje kureba uko zizarangira. Ese Victor Gyökeres baraza kumufasha asohoke neza nkuko bayimusezeranyije, cyangwa president araza kuguma ku ijambo Gyökeres akomeza yirwaneho? Ni ibintu dutegereje kuzareba muri iyi minsi bikomeye. Indi muri ryose cyane kandi imeze neza cyane nuko nyuma yo kuvugwa kwa Rafael Leao, nyuma yo kuvugwa kwa Balde Barikora kuva mu ikipe ya Paris Saint-Germain, amakuru arimo aravuga mu ikipe ya Bayern Munich nyuma yuko basohoye Leroy Sané akajya mu ikipe ya Galatasaray, ndetse bakabona ko n'abakinnyi benshi cyane nka Kingsley Coman atameze neza ku mubiri. Ubu ngubu dirimo iravugamo ni Nico Williams. Nico Williams ukuntu gahunda imeze, Nico Williams ikipe akinira kano kanya Athletic Club bafite ikintu bamushyize mu masezerano ye cyatumye n'amakipe menshi akomeza kumutinya. Muribuka ko hari amakipe nka za Liverpool, za Chelsea, za Arsenal n'ayandi makipe menshi na Barcelona zigiye zitandukanye na Real Madrid zagiye zikomangaho bigasa nkaho bigorana. Ikintu cyabayeho rero nuko uyu Nico Atletico Club yo yamuhaye amasezerano mashyashya, ariko imuherezamo umushahara mwiza ku buryo amakipe ari kukomangaho biri kuyagora. So kugeza isa Bayern Munich yavuze ngo niba wifuza kuza mu kipe ya Bayern Munich waza, ariko umushahara wa Nico Williams uri hejuru. Noneho ikipe ya Atletico Club ahantu biri gukomerera nuko nashaka kumwongeza amasezerano, ariko ikishyiramo ikintu cya release clause kuvuga ngo mu masezerano turi buguhereze mashyashya turaza kuguhereza umushahara mwiza. Iyi ni big story. Ese Bayern Munich iraza kubona uyu mukinnyi gute mu gihe uyu mushahara we ukomeje kugenda uba mwinshi cyane kandi nayo imwifuza byataye? Nose baraza kureka
uyu mukinnyi araza kureka uyu mushahara mwiza cyane aze kujya mu ikipe ya Bayern Munich. Ni icyemezo cy'umukinnyi Nico Williams ugomba gufata umwanya agatekereza, akabitekereza akavuga ati wenda ngewe bitewe nuko mbona wenda kujya mu ikipe ya Bayern Munich byangira umumaro kurusha kujya mu ikipe ya Atletico Club. Amafaranga wenda release clause ya $58 yarayeho kano kanya ntabwo yarimo aragorana ku makipe menshi, ariko ikintu kirimo kiragorana ni umushahara we aherereyeho. Niyo mpamvu wabonye amakipe yo mu Bwongereza menshi yagiye amuvaho, niyo mpamvu ubona amakipe yose agejeje gukomanga bidatinda cyane. Ariko ikipe ya Bayern Munich ibintu barimo baravuga imbere mu ikipe barimo baravuga ko target ya mbere umukinnyi Nico Williams baramushaka kumubona mu ikipe ya Bayern Munich umwaka utaha nyuma yo gusohora Leroy Sané. Iyi Bayern Munich yaba ari nziza mu mwaka utaha, kugira Musiala ku 10, ukagira Olize ku ruhande rumwe, ukagira uwo bita Nico Williams ku rundi, ukatugira n'umwataka Harry Kane ndetse na Kimmich na Goreska muri mediane. Yaba ari ikipe nziza na Alphonso Davies kuri, yaba ari ikipe nziza ba Jonathan Tah bamaze gusinyamo, yaba ari Bayern yakadasa, yaba ari Bayern nziza cyane. So icyo nababwira cyo rero biragoye cyane kuri Bayern Munich kubona uyu mukinnyi kubera umushahara we, ariko umukinnyi nawe agize agahenge ashyiramo akaborohereza akabasha kujya gukina muri big clubs mu Burayi nawe akagabanya umushahara, birashoboka cyane ko Bayern Munich yakinjira muri iyi race kandi kayitsinda. Ariko nisimwibagirwe ko ikipe nka Arsenal zikiriyo, ikipe nka Chelsea zikiriyo, zaba zicyumva iyo story, birashoboka ko zagira ikintu nazo zikora. Gusa Bayern Munich yafunze kamaye imera avuga ati tugomba kubona uyu mukinnyi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Abantu benshi barimo baribaza ngo se Benjamin Sesko bimeze bite muri Arsenal? Benjamin Sesko habaye iki? Hashize ibyumweru 2 Benjamin Sesko n'ikipe ya Arsenal barimo baganira hasi hejuru, details zose, ibiganiro byose, agreement, ibiganiro nyine bakagerageza kunonosora ibintu bakineranyeho byo bombi. Ayo umwagent wa Sesko yabashinzwe kugurira ikipe ya Arsenal, Andreas Berta n'abandi bashinzwe kwinjira muri ayo madiru, ariko kugeza isaha nta kintu kizima cyari cyavamo, nta kintu cyangwa cyo gutangaza cyari cyabonekamo. Gusa ibiganiro biri kugenda neza, barimo bagenda baganira, ariko kubera gutayiminga igihe kigiye bizasohokera no gutayiminga kuvuga story ya nyayo, ntabwo wahita uvuga ngo Benjamin Sesko ngo byamaze kwemeranya ko yagiye mu ikipe ya Arsenal. Haracyari mu budetaye barikimo baracukumbura ngo barebe ko biri bugende neza. So ikintu kizahinduka cyo kuri Benjamin Sesko tugomba kucyabwana muri ya apana cyangwa kuri The Gospel Show. Ariko cyo nababwira cyo umukinnyi Benjamin Sesko na Arsenal bari mu biganiro hasi hejuru, bari kure cyakorwa kugira ngo birangire. Mbibutsa ko muri iyi shortlist y'abo bataka bari gushaka harimo n'uyu mwataka Victor Gyökeres. Gusa Benjamin Sesko bivugwa ko ibiganiro bya Arsenal bigeze kure, biburaho gatoya ku buryo vuba ahangaha dushobora kumenya ni icyemezo cyavuyemo niba ari fresh cyangwa atari fresh. Tunyukiye mu ikipe ya Barcelona nuko nyuma yo kuvuga ko bashaka Luis Diaz ariko igiciro cye kikaba kiri kumuhenda, bagashaka Rashford ushaka kuza muri Barcelona, ushaka no kugabanya umushahara kugira ngo byemere, ariko ubwe ku giti cye bakaba batabona neza muri project ko batamubona fresh. None ubu ngubu bagiye kuri Ivan Perisic kuva mu ikipe ya PSV Eindhoven. Baravuga bati uyu mukinnyi nubwo atari umukinnyi mutoya ariko afite imibare myiza, ikindi afite experience, afite uburyo yafashe ikipe mu mikino y'I Burayi. Ikindi Ivan Perisic ni umukinnyi utaduhenda ku isoko mu bijyanye na finance. Ubwo no vuga ngo rero ku giciro gikeya Hansi Flick aragira ati uyu mukinnyi ngiye mubonye byamfasha, kandi ntabwo byansaba amafaranga menshi y'ikirenga, nta nubwo byansaba ibintu byinshi bya danje, ahubwo ikintu byansaba nuko uyu mukinnyi twamuzana kuri experience ye no ku bintu bye ashoboye, umusanzu atanga, ubundi bikazagenda neza tukamukoresha mu mwaka utaha. Barcelona namwe mu ibanga rikomeye cyane ishobora kuba ngo irimo iraganira n'umukinnyi bita Ivan Perisic. Ese biraza kugenda gute? Luis Diaz biraza kurangira agiye mu ikipe ya Liverpool ya Barcelona, cyangwa biraza kurangira Ivan Perisic ariwe winjiye mu ikipe ya Barcelona? Ni ibintu dukomeza kuza gukurikirana nabyo tukabwira uko biza kugenda biba bimeze, nta kintu muri buza gucikwa hano. Icyo nasorezaho rero ari nacyo cyanyuma nuko amatariki yo gushyira abakandida ba Ballon d'Or yamaze kujya hanze ku itariki 7 z'ukwezi kwa 8. Abakandida bagomba guhatanira Ballon d'Or 2024-2025 azaba yagiye hanze. Wowe urabona uyu mwaka ndi uzatwara Ballon d'Or, batatu ba mbere bawe urabona ari bande bazajya kuri podium? Ese urabona abakandida muri rusange ari bande? Reka tugeze ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 8 turebe abakandida bagomba guhatanira iki gikombe cya Ballon d'Or gitangwa ku mukinnyi witwaye neza wahize abandi kurusha abandi mu mwaka wa sezo. Ndabashimiye cyane, Imana ikomeze kubarinda. Twaganire kuri
Fran Wirtz, Nico Williams, Victor Gyökeres, Ivan Perisic ndetse Sesko n'abakinnyi bagomba kuva muri Chelsea bakajya gushaka amakipe cyangwa se batazajyana Chelsea mu kipe gikombe cy'Isikema Club. Twaganiriye kuri abakinnyi bagiye bajya mu yandi makipe, tuvuga kuri Luka Modric urinda kuza uva mu gikombe cy'Isi ajya komereza mu yandi makipe mashyashya, twavuze kuri uwo bita Kevin De Bruyne, twavuze kuri Matheus Cunha, twavuze ku bakinnyi benshi bagiye batandukanyemo na Leroy Sané. So ndabashimiye cyane, Imana ikomeze kubarinda. N'umuhondo mwigimerekere muri Bombe Diamond wa Agaciro Football is always my life. Nadako Aruhago, umupira nibwo buzima, siporo n'ubuzima. Kora siporo ukomeze kubana n'umuryango wa siporo wa Dako Sport Show. Ikindi nababwira mukomeze gusharinga cyane, mukomeze gukora comment nyinshi. Ikindi kora subscribe, utangarize n'abandi gukora subscribe. Ndabashimiye cyane, udukurikirane ku zindi mbuga zose ni Dako Sport Show. Ndabakunda cyane, ciao ciao, bye bye.